Canoe, ekipe Podelitev, izjemen na evropskem 2024, ECA I Feel Slovenia, slalomu, Tacnu, Ljubljana, prvenstvu. Najprej podelitev. Zdaj bo podelila gospa Eva Alina članica izvršnega odbora ECA in kadarina organizatorja vodah ekipni ženske, to je izjemen. Ladies and gentlemen, we have also represented by Mrs. Eva Alina, ECA board of directors member, accompanied by tekmi izjemen. Tretje mesto in pa bronasta kolajna. Third place in the bronze medalist, Melanie Franklin, Kimberly Woods, Elise Miller, Ray Britain. Second place, and the silver medalist, srebrna kolajna, Eva Alina Hočevar, Lea Novak, Alja Kozorog, Dame in gospodje, účast evropských prváků, gymnastické, ladies and gentlemen, to honor the European champions, the national anthem of Česka.
Please, scorje, čudovito applause, applause za Slovenije. Še en applause, še en applause,